мо дар барномаи китобхон ба ивази коре ки анҷом медиҳем аз ҳеҷ касе ҳеҷ нафаре ҳеҷ чизеро мунтазир нестем. Омили дигар баъд мо надорем ин хел мутахассисо. Агар шумо бо системаи фасод мубориза набаред, бачатон ҳатман фасодкор мешавад. Ё фардиро наметавонед ёфта бигӯед ки ман ин Тоҷикистонро дӯст намедорам. бибинед, мардум ҳанӯзам ба шабакаи аввал бовар мекунад. Шумо ина қабул доред ё надоред? Мардум ба радиои Озодӣ бовар мекунад. Шумо ина қабул доред ё надоред? Мардум ба Азия Плюс бовар мекунад. Шумо ина қабул доред ё надоред? То вақте ки инсоният ҳаст, ба чизҳои табиӣ алоқа дорад, дар як маҳдуда ҳам бошад, он китоби коғазӣ мебарад, он газети коғазӣ мебарад. ва ҳатто ман аз бисёре аз нафарони гӯем ки соҳибилму соҳибандешаам шинидам ки мегӯянд забони тоҷикӣ то ҳамин фурудгоҳ лозим мешавад, дигар тамом. Бигзор то фурудгоҳ бошад, вале бошад. бо номи ёди худои меҳрубон салом, умедворам хубу сиҳату саломат ҳастед. бале, чунин шурӯъ мешавад ҳар як нашри барномаи Китобхон. мо имрӯз дар меҳмонӣ Далел Шарипов, рӯзноманигор ва яке аз ташкилкунандагони ҳамин лоиҳаи Китобхонро даъват кардем. хушомадед акай Далел. Саломат бошед. шурӯъ мекунем ки аз худи ҳамин барнома, идеяи барнома аз куҷо пайдо шуд, барномаи Китобхон, идеяи ин лоиҳа ва аз куҷо гӯем ки маблағгузорӣ шуд ки шумо ина тавонистед то ин ҷо аз зиёда аз 100 нашр омода кунед? ҳамди худо, дуруд ва салом ба ҳамаи онҳое ки ин суҳбатро мебинанд ва ташаккур ба шумо ҳам барои даъват. мо борҳо гуфтем ва бори дигар такрор мекунам ки идеяи Китобхон як идеяи худҷӯш буд ки миёни мо ва дӯстонамон ба вуҷуд омад ва ин идея аз батни ҷомеа пайдо шуд ва он чизе ки мо дар ҷомеа мушоҳида кардем ва фаҳмидем ки яке аз омилҳое ки мо тағйирот намекунем ё бисёр ба кундӣ пеш меравад баъзе тағйиротҳо, баъзе пешрафтҳо ва ҳамчунин мардум наметавонанд ахборро ҳазм кунанд, иттилоъро ҳазм кунанд ё матнро дуруст бифаҳманд. мо тасмим гирифтем ки як чунин барномае ташкил кунем то мардумро ба самти китоб ва мутолиа даъват кунем ва аз аввали лоиҳа то ба имрӯз борҳо эълон кардем ки ҳадафамон маблағ ба даст овардан набуд, яъне шӯҳратхоҳӣ набуд ё ягон кори вау кардани набуд. фақат ҳамин қадар мо хостем ки як хидмате барои ҷомеа карда бошем ва алҳамдулиллоҳ ман фикр мекунам ки то ин ҷои кор муваффақ будем. албатта аз нигоҳи худам ва онҳое ки дигар назар доранд, назари худашон аст. вақте дар бораи Китобхон менависанд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ва дар дигар ҷо менависанд тими Китобхон. оё ин Китобхон ягон тим чанд нафар болои ин кор мекунад ва шумо мегӯед ки маблағгузорӣ аз ҳеҷ ҷо намешавад ва ино барои чӣ кор мекунанд агар тиме ҳасту бо шумо кор мекунанд? ман бояд бо ифтихор бигӯям ки хушбахтона дар зиндагӣ дар кор ба ҷое расидам ё коре кардам ки дӯстоне ҳастанд ки вақте як нон меёбанд бо мо тақсим мекунанд ҳамин нонашонро. мо ин гуна дӯстонам дорем ва дар ивазашон агар мо як кори хубе кардем бо онҳо тақсим мекунем. ва дар тими Китобхон албатта дӯстони наздики мо ҳастанд дар бахшҳои гуногун. шояд як нафар шабакаро пеш мебарад, як соате дар онҷо ҳамон саҳифаи Китобхонро пеш мебарад. як нафар дигар як рӯз меояд пушти камераҳо меистад ва кор мекунем. 4-5 нафаре ҳастанд ки аз дӯстони мо ҳастанд, бародарони мо ҳастанд ва берун аз ин ҳам афроди зиёде ҳастанд ки бо мо дар тамос ҳастанд, баъзе пешниҳодҳо мекунанд, машваратҳо мешавад, киро ба барнома даъват кунем, аз ки чиро бипурсем, ин гуна аст. вале шумо агар дар назар дошта бошед ки як тими мунсаҷим ва ҳамешагие ки масалан 10 нафар 5 нафар ки гӯё ҳамеша дар кор ҳастанд, албатта ин тур нест. вақте мо тими Китобхон мегӯем, ҳамаи онҳое ки барои ин Китобхон заҳмат кашиданд, ҳатто онҳое ки омаданд дар бо мо суҳбат карданд, онҳое ки масалан студияшонро дар ихтиёри мо гузоштанд ё камера барои мо доданд ё намедонам якрӯза шояд роҳкирои моро маблағгузорӣ кардан, инҳо ҳам тими Китобхон ҳисоб мешаванд ва саҳим ҳастанд дар ин барнома. яъне ҳамон нафарое ки гуфтед бо шумо дӯстоне ки меянд ба шумо кӯмак мекунанд, ино танҳо барои кӯмак? бубинед исматло, мо як чизе бояд ба инобат бигирем ки мо дар ҷомеа ҳаст масъулият, ҳаст хизмат. як нафар масалан омӯзгор аст, духтур аст, вазир аст, медон раиси ҷумҳур аст,
قرارداد میبندد با کارخانه‌اش با کارگاهش و انتخاب میشود از طرف مردم و میگن که هر ماه به وضع مثلا 2000 سوم 3000 سوم 5000 سوم شما این کارو انجام میدید مسئولیتش میان انجام میکند اگر درست انجام داد تشکر خوب رفت اگر که پورا گرفت غلط کرد میگیم پورا گرفت غلط کرد و هر کسی که در هر تشکیلات کار میکنه مثلا شما اگر در آزیا پلوس کار کنید قرارداد داشته باشید میگم برای شما 3000 تومان معاش شما میگیرید و کارتون رو انجام دادید رفتید این مسئولیتتون بود کارتون بود ولی یک گروه انسان ها هستن که میخوان خدمت کنن چیکار خدمت چی خیلی میشود خدمت امین است برای یک ملت برای یک جامعه برای یک کشور که شما یک کار خوب انجام میدهید حتی بار یک کمپی رو میگیرید از این طرف به اون طرف راه میگذرونید با یک صنف یک کتاب الفبا میخرید تحفه میکنید یا نمیدونم یک جور رو تعمیر میکنید و با عوضش چیزی رو انتظار نیستید یعنی شما هیچ چیزی رو انتظار نیستید حتی یک تشکر رو مثلا ما در برنامه کتابخوان با عوض کاری که انجام میدیم از هیچ کسی هیچ نفری هیچ چیزی رو منتظر نیستیم اگر افرادی هم اومدن با ما کمک کردن در بر ما بودن اونها هم با همین دیدگاه اومدن با همین نظر اومدن که یک خدمت برای خودشون کرده باشند یعنی به فکر شما حالا هم در جامعه هستن نفرانی که نگاه نکرده به آن که مبلغ به دست نمیآورند از کسی رحمت نمیشنوند آمادن تا برای این ملت کاری کرده باشند و سهم خود را گذاشته باشند ببینید من فکر میکنم که اگر همین گونه افراد در ما بیشتر شود ما زودتر به تغییرات ها به پیشرفت ها نائل میشیم اگر هر نفر در فکر خودش باشد در فکر فرزند خودش باشد در فکر منصب خودش باشد این عاقبت شکست است من میخوام یک چیز در اینجا اشاره کنم شما اگر اهمیت داده باشید همین چند سال اخیر من با افراد گوناگون هم صحبت کردم و من پیشنهاد میکنم که دلیر بیاید همین زندگی خودمون رو خوب کنیم فرزندان خودمون رو خوب تربیت کنیم با جامعه چیکار داریم این گونه افراد و این گونه جامعه زود شکست میخورد تصور کنید اگر پسر من در یک مکتب بهتر بخواند در یک کشوری خارجی رود تحصیل کند اون میاد وارد کدام جامعه میشود وارد همین جامعه که اکثر بیسواد هستند اکثر نادار هستند و اکثر فقیر هستند بعضی میخوان در خانه خودشون بشینند بچه خودشون رو تربیت کنند و بچه همسایه کار ندارند با مکتب کار ندارند با سیستم اداری کار ندارند میگن ما با سیستم با سیاست با دولت با جامعه داری کاردار نمیشیم ولی اینقدر ذهنشون نمیگیرد که همین بچه تربیت کرده همین پگه کجا میرود وارد همین جامعه میشود وارد همین جامعه میشود اگر شما با سیستم فساد مبارزه نبرید بچه‌تون حتما فسادکار میشد یکی از عامل‌هایی که ما و دولت داریم و طول تاریخ شکست خورد یا جامعه ما شکست خورد همین بود که ما گفتیم گوری تو جدو گوری مجدو این بسیار یک چیزی معمولی است میگن بیشتر و حتی تاکید هم بالای ما زیاد میشود که بگذار خودتان باشید با خانواده خودتان باشید مثلا من از اگر با خودم با فرزند خودم با خانواده خودم مشغول شدم و با جامعه سر و کار نکردم که اکثری ما همین فکر داریم ما شکست میخوریم درباره مهمانان برنامه را چطور انتخاب میکنید و چی مشکلات پیش میاد یکی از مشکل ترین کار در سمت کتابخوان این انتخاب قهرمان است انتخاب مهمان است در نگاه اول بسیارها گمان میکنن که خب مثلا کتاب است کتابخانه است و میشود هر کسی را هم دعوت کرد و همه کتاب میخونند ولی این طور نیست اون نفری که کتاب میخواند و در برابر کتابخانه اندیشه داشته باشد ما خیلی کم داریم متاسفانه شاید به شمار داشته باشیم از شما ببینید در جامعه که کتابخانه که از روی کریتریایی که ما معین میکنیم اگر به شمار باشد وای بر حال این جامعه و یکی از مشکلی ها هم این قهرمان های یافتن همین قهرمان ها است در برنامه چند گروه قطعی جدا میشن یک گروه شخصی ما را قبول ندارن و ترس دارن از شخص ما که اگر با اینها صحبت کنیم یگان بالای سرشون میان یک گروه دیگرشون یک غرور یک منمنی های دارن که خب اینا رسانه نیستن اینا یک بلاگن فلانن بیسمدانن این گروه و یک گروه دیگرش تحت هر شرایط میخوان صحبت کنن با ما اونها هم مسئولیت احساس میکنن و بی‌طرف نیستن در برابر جامعه من واقعا تشکر به این گروه سوم میگم که اینها هم فرهیخته هستن هم زیایی هستن هم دانشمند هستن و خدا را شکر که نسبت وطن و ملت خود بی‌طرف نیستن شما میگید که دشوار است دیگه مهمان یافتن خیلی یکی از مشکلی ها من فکر میکنم نه تنها در برنامه کتابخوان در همه رسانه های مستقل افراد مستقل شاید بلاگرها و دیگرها این انتخاب قهرمان است. ببینید این سخن شما از جانب دیگر اگر نگاه کنیم ما آزمون داریم آزمون فروغ صبح دانایی که در اونجا کتابخانه ها جمع میشوند و همه ساله نمیدونم شاید 10 ها
нафар аз он ҷо ҷоиза ба даст меоранд, ҷои якуму дуюму сеюм ва шоҳҷоиза ҳам дар назм, ҳам дар наср, ҳам дар адабиёти хориҷаву адабиёти классику дигар. Вале шумо боз мегӯед, ки мо мушкилӣ мекашем ба даъват кардани меҳмонон, ба ёфтани меҳмон мушкилӣ мекашем. Чӣ хел пас ин китобхонҳо чӣ, ки дар озмунҳо ҷо мегиранд? ин танҳо назари шумо нест ва дигарҳо ҳам ин пешниҳода барои мо мекунанд. Вақте мо мегӯем мушкилӣ мекашем, 1000 китоб хондан, 2000 китоб хондан, 5000 китоб хондан баъзан маъно надорад, агар инсон фикри шахсӣ худаш надошта бошад. Як одам 300 китоб хонд, дар озмун ҷо гирифт. Хуб омад гуфт, ки ман айниро хондам, лоҳотиро хондам, масалан ҷалоли икромиро хондам, ин китобҳоро хондам. Хуб мегапад, дар эфир мегӯяд, меравад. Шумо нафари дуюмро меред, нафари сеюмро меред, вале ин ба бинандаи шумо чӣ медиҳад? мо манзурамо ин аст, ки вақте шумо масалан ман суҳбат кардам бо баъзе нафароне, ки дар ин озмун ҳатто иштирок кардан, ҷо гирифтан, бо онҳо суҳбат карда намешавад. Он озмун аст. Бисёре аз онҳое, ки дар ин озмун иштирок мекунанд, танҳо ба хотири ҳамон озмун аст. Яъне китоба хондан, мундариҷа мепурсанд, мераванд. Вале дар барномаи китобхон пеш аз ҳама андеша муҳим аст. тафаккури интиқодӣ муҳим аст. Ба мавзӯъ аз зовияи дигар муҳим аст. Масалан вақте шумо фарз кардед мактаби кӯҳнаи айниро хондед, чиро хондед, сабабаш чӣ буд ва аз чӣ бардошт кардед ва агар шумо мешидед инро чӣ гуна менавиштед, ё он чизе ки нависанда навишт барои шумо писанд буд ё набуд, ё кадом сюжети он барои шумо таъсир кард ва он биёяд ина масалан интерпретатсия кунад ё шарҳ бидиҳад ва андешаи худаша дошта бошад, ки то як нафари дигар бинад бигӯяд китобхон ин аст ва номи он китобро мегирад, он меёд ба самт. Ва ин гуна мегӯям, ки афроди зиёде ҳастанд, ки иддао доранд, мо 1000 китоб хондем ё 10000 китоб хондем, вале вақте шумо бо онҳо суҳбат мекунед, ҳеҷ бовар намекунед, ки ин нафари китобхон аст. Бигзор 5 китоб хонда бошад, бигзор 3 китоб хонда бошад давоми сол, вале андешаи мустақили худаша дошта бошад ва фаҳмонда битавонад, мавзӯъро дарк кунад ва муҳимтар аз ҳама имрӯзи ҷомеаро дарк карда битавонад, бидонад, ки мо дар кадом вазъият қарор дорем ва чиро бояд ислоҳ кунем, дар чӣ мавзӯъ суҳбат кунем. меҳмоное, ки даъват мекунед, дар барнома иштирок мекунанд, боре шудааст, ки ягон нафари онҳо баъд аз нашри барнома норозигӣ карда бошанд, гуфта бошанд, намедонам болои мо кадом як фишор омад ё мо аз ин қайчиҳое ки кардем норозием? дар суҳбатҳои аввал буд, яъне мо вақти аввал як 6 то 10 барномаи аввалаш шуд, садо безеб мешуд ё ягон ҷо қайчӣ мекардем, вале худоро шукр мо тарзе фаъолият кардем, ки то ба имрӯз ҳеҷ меҳмони мо аз ҳеҷ суҳбате ки шудааст норозӣ набудааст. Баъди суҳбат гуфтанд, ки раҳмат, ташаккур. Албатта онҳоям буданд, ки гуфтанд, ки дӯстомон гуфтанд, ки кош дар ин барнома иштирок намекардед ё чаро иштирок кардед. Ин гуна афродам буданд, вале афродеам буданд, ки гуфтанд, хуб мо худамона дидем чизи хуб аст ва кош бештар дар ин мавзӯъ суҳбат кунем ва аз норозӣ будани қаҳрамонҳо ангушумор буданд. Онҳо ҳам гуфтанд, ки баъзе ҷоҳо ки шояд сабаб омилҳои техникӣ дошт, ин набуд, ки мо маҷбур чизеро ғалат карда бошем ё барқасдона ин корро карда бошем, вале дар маҷмӯъ ҳамаи меҳмонҳои мо аз иштирокаш шумо метавонед дилхоҳ онҳоро пурсед, онҳо розӣ ҳастанд аз иштирок дар ин барнома. бисёр нафароне буданд, ки ҳатто шахсан ба ман муроҷиат карданд, мегӯянд, ки мо ҳам китоб мехонем, мо ҳам як андешаи солим дорем, вале танҳо ба хотире ки самти мо он қадар ба таъриху ба фарҳанг рост намеояд, даъват намекунанд. дар барномаи шумо ҷавонон кам дида мешаванд, бахусус ҷавонҳои самти технология, ки намедонам кадом як барномасоз буд, як-ду нафар буд, вале дар баробари нафароне ки меянд дар бораи фарҳанг суҳбат мекунанд, дар бораи таърих, ин нафароне ки дар бораи технологияи навин суҳбат мекунанд, хеле каманд дар барномаи шумо. бубинед, аввал ин ки шиносоӣ ва ёфтани ин гуна афрод хеле мушкил аст. Дуввум ин ки мо бештар мехостем дар самти нанотехнология, дар самти атом, физика инҳо як суҳбатҳое дошта бошем. Маъмулан баъзе ин одамҳоро мо даъват кардем, гуфтанд мо суханронӣ карда наметавонем. ҳарчанд ки мо гуфтем биёед, ҳеҷ гап надорад, бори аввал бори дуюм аст. Дар мо мутаассифона мисли баъзе кишварҳо, ки шумо вақте ки бо як физик суҳбат мекунед, мебинед чӣ қадар фасеҳ, чӣ қадар хуб суҳбат мекунад, мардум ошиқи ҳамун физика мешавад, ошиқи математика мешавад, ошиқи атому ки нанотехнология мешавад, ки ба ҳамин самт биравад.
вале мо ҳамин афроде ки ҳамин гуна каму беш ҳастанд як аз сабабош суҳбат карда наметавонанд, яъне фасеҳ равон суҳбат карда наметавонанд. Ин як омилш. омили дигар баъд мо надорем ин хел мутахассисо. ҳоли бисёриҳо мегӯянд мо надорем ин гуна мутахассисо, мо хеле ҷустуҷӯ мекунем. масалан шумо як одам мебинед аз саҳифааш ё одами машҳур аст ё шинохтааст ё касе тавсия метиҳад, омӯзиш мекунад, миёред. мо намедонем ки инҳоро чӣ шиносоӣ кунем, аз куҷо бибинем. вале то ба имрӯз ҳар нафаре ки ба мо муроҷиат кардааст, гуфтааст ки ман суҳбат мекунам ва мо бо оно суҳбат кардем, агар бибинем ки андешаи нав дорад, фикри нав дорад ё дар самти технологие ки ӯ кор мекунад барои ҷомеаи мо зарур аст, мо на танҳо ба студия даъват мекунем, мо ҳатто талош мекунем, заҳмат мекашем ки рафта дар ҷои ҳамун кораш суҳбаташа гирем. мисле ки мо Муртазоро дар Хуҷанд гирифтем ё афроди дигарро рафтем гирифтем, мушкил нест. шояд мушкил дар надонистани забон бошад, чунки қисми зиёди нафароне ки фанҳои дақиқ мехонанд ва ба фанҳои дақиқ сару кор доранд, барномасозию, физикаву дигар қисми зиёди инҳо бо забони русӣ суҳбат мекунанд. яке аз мушкилиҳош бале забони русӣ аст ва яке аз мушкилиҳои дигар ман фикр мекунам дар ҳама кишварҳои истеъморзада ё пас аз истеъморӣ ин мушкилӣ вуҷуд дорад, на танҳо дар технологияҳои мо, ҳатто баъзан дар шоиру нависандаҳо. ман нависандаҳоеро буд ки ба барнома даъват кардам, гуфтанд мо навишта метавонем вале суҳбат карда наметавонем, ҳатто филология наметавонем, сухан карда наметавонем. ин воқеияте аст ки мо бояд бубинем, яъне ҳамин сухандониву гуфта намедонам иллаташ дар хат аст, иллаташ дар камсаводии мо аст ё чӣ мушкиле аст ки мо дар суҳбат кардан аз рӯзнамонигор гирифта то нафари оддиамон мушкилӣ дорем. мо ба масъалаи хат ки инҷо ишора кардед бармегардем. қисмати дигар ин фаъолияти журналистии худи шумо ки замоне шумо дар телевизиони давлатӣ фаъолият мекардед, аммо имрӯз хеле шумо аз журналистика дур шудед, яъне ки танҳо як барномаи китобхон, дигар баргаштан намехоҳед ба ин соҳа? куҷо баргардем мо? масалан мо куҷо баргардем? аввал ин ки агар дар қолаби имрӯзаи телевизионҳои Тоҷикистон мо фикр кунем, баргаштан ғайриимкон аст. як. дуюм, мо аз ҳамун зарфиятҳое ки дар ихтиёрмон ҳаст истифода накардем ва карда ҳам наметавонем. сеюм, ман фикр мекунам ки агар ман имрӯз худамро шарм мекунам журналист бигӯям, барои чӣ? барое ки наметавонам бештари воқеиятҳои имрӯза бигӯям. ман воқеиятҳои бештареро мебинам, ман мушкилои зиёдеро мебинам, ман дарк мекунам ки ҳамун ракурс ба кадом самт рафта истодааст, бисёр чизҳоро мебинам, вале чанд омиле ҳаст ки инҳоро гуфта наметавонам ва намегӯям ва аз ин чиз ранҷ мекашам ва мегӯям вой бар ҳоли ман ки ман чӣ гуна журналист. агар журналисте, расонаи, блогери, ҳар нафаре ки иддао мекунад ҳарфи рӯза гуфта натонад, ҳарфи имрӯза гуфта натонад, воқеиятҳои имрӯза гуфта натонад, ин даъвош асоснок шуда наметавонад. аз ин хотир аст ки ман ҳаддиақал аз тариқи як барномаи фарҳангиву таърихиву сиёсӣ ин чизо ҳам бошад битавонам ки як коре карда бошам ва масъулиятам гуфтам иҷро кунам. вале ба унвони як рӯзноманигор дар шароити феълӣ шояд натавониста истам ки ҳамун рӯзноманигории худро дуруст анҷом медиҳам ва ман аз ҳамин минбари шумо аз ҳамаи ҳамун шинавандаву бинандаву онҳое ки моро мешиносанд узр мепурсам, чаро ки натавониста истодаам ки ҳамун масъулияти худро дуруст анҷом медиҳам. фазои журналистикаро имрӯз чӣ тавр мебинед дар Тоҷикистон? яъне ки шумо аллакай намехоҳед дигар ворид шавед, пас шумо медонед ки фазо чӣ гуна аст? хуб, агар бигӯям ба дӯстонмон сахт мерасад, ба онҳое ки имрӯз фаъолият доранд дар бахшҳои гуногун фаъолият доранд, сахт мерасанд, вале он чизе ки ман танҳо метавонам бигӯям ин аст ки ин қонеъкунанда нест. бигзор талхгӯии дӯстон бошад, бигӯед. қонеъкунанда нест ва шояд баъзе бигӯянд ки худаш ки аст ки баҳо медиҳад вақте ки мегӯям ман аз ин фазо берун фаъолият мекунам ё берун ҳастам, баҳо медиҳад. мардум худаш мебинад, мардум дида истодааст ки ки дар куҷо аст ва чӣ фаъолият мекунад ва ин дигар соли 2005 нест, 2010 нест, ҳатто 2015 нест. мардум он қадар дастрасӣ доранд ба шабакаҳои иҷтимоӣ, ба телевизионҳои моҳворавӣ, ба радиоҳои хориҷӣ, ба ҳамаи чиз онҳо мебинанд ки фазо дар дунё чӣ гап аст, дар мо чӣ гап аст ва бештари воқеаҳое ки рух медиҳанд дар дунё ин ошкоро бармало мекунад ки сатҳи мо ва сатҳи журналистикаи мо дар чӣ сатҳ қарор дорад. ин худаш дигар ошкор аст. дигар як чиз дигарам ҳаст. шумо вақте як ош мепазед, ба дӯстонатон тақсим мекунед,
بعد میگوید که مزه اون رو با ما بگوید چه خیلی است. در صورتی که همون آش نیست شما پختن نمیپذید چه خیلی از دیگران تقاضا میکنید که درباره آشی نبوده و مزه اون بها بدهند. این به همین مانند است. در مورد اینه که ژورنالیستیکای فضای ژورنالیستیکای ما خیلی میگم که نه چندان سطح خوب قرار دارد. فکر میکنم یکی از سبب‌هایی که امروز مردم ما با منبع‌های خارجی، با منبع‌های اروپایی و با منبع‌های روسی رو می‌آورند و شاید اینم برای ملت یک خطری دارد که دیگر ایدئولوژی اروپا، ایدئولوژی آمریکا، ایدئولوژی روسیه سر اینا بار میشد. شاید همینطور هم است و بار دیگر میگم که هر گونه ایدئولوژی میگن یا دولتداری ملی میگن یا ترغیب فرهنگ میگن به داشتنی در شرایط فعلی، در شرایط معاصر، حالا هر کسی هر طور میخواد اینو بفهمد، به داشتنی یک فضای آزادی اطلاع رسانی یا ژورنالیستیک یا فعالیت ژورنالیستی نمیتونیم به اهداف‌های بزرگتری در این سمت نائل شویم. چون اندیشه، ملت، حتی دولت، این مال خصوصی یک نفر نیست یا مال خصوصی یک گروه نیست. همه میتونه در این موضوع سخنش داشته باشد، حرف داشته باشد و در دایره قانون عمل کند. اگر ما امروز ایدئولوژی ملی را، دولتداری ملی را، وحدت ملی را یا اندیشه را بیاریم برای یک گروه اختصاص بدیم و بگیم یک نفر حق داره در این موضوع گپ زدن، دیگران حق گپ زدن ندارن، این نشد دولتداری ملی، این نشد ایدئولوژی ملی. من همینجا یک چیز میخوام اشاره کنم که ما پیش از همه در همین جامعه باید تفکر چی را شکل بدیم؟ تفکر انسان محوری را. اول ما بگیم که انسان ها باید ارزش عالی باشند، همه چیز برای انسان ها باشد، همه چیز برای شهروند باشد، بعد دولت خودش پیش میرد. با ما بسیاری وقت شب و روز حتی طریق رسانه و طریق شبکه‌های اجتماعی دولت دوست دارید، دولت دوست دارید، دولت حفظ کنید. برادر، در همین 10 میلیون اهالی که تاجیکستان دارد شما خانه به خانه بگردید، با هر کس، هیچ کس دولت چه بد نمیبیند، حتی یک جنایتکار دولت چه بد نمیبیند، دولت چه دوست میدارد. فقط با بعد سیاست ها او بیچاره راضی نیست. شما در طول تاریخ هر کتاب تاریخی را بگیرید، هر منبع تاریخی را ببینید، در یکم جا نخوندید که مثلا در زمان کوروش مردم خستن گفتن همین سرزمین ما دوست نمی‌دارید بیاد اجنبی سرزمین را بگیرد، یا در زمان سامونیان مردم خستن گفتن همین خراسان بزرگ برای ما پسند نیست بیاد کسی میخواد بگیرد. نه، این خیلی نبوده است. یگان دولت از حساب مردم شکست نخورده است. دولت همه وقت شکستش از حساب نظام بوده است، حاکمان وقت بوده است و وزیران و رئیسان همونجا بوده است که یا خیانت صورت گرفته است، یا سیستم اداری نادرست بوده است، یا مشکل‌های خودشان داشتند. ولی در هیچ دولت دنیا این خیلی نیست که مثلا مردم خست برای ما امیر نادرست تلقین میکنن. ما باید سیستم را ببینیم که فساد نباشد، دروغ نباشد، مثلا یک حکمرانی نباشد، دیگه عاملش رو ببینیم. ولی این که آورده به مردمی که دولتش دوست می‌داره، وطنش دوست می‌داره، از شب و روز گفتن که شما باز وطنتون دوست بدارین، این یک کاری اونقدر افکت ندارد. برای چی من میخوام در اینجا با این چیز با این موضوع تمام کنیم؟ مثلا شما ببینید از همین پدر من چون هم در وقت شوروی دم آموزگار کار کرده، کتابی زیاد از همون دوره در خانه هست و شما میخونه هر جملهش با همین مثلا زواد شیر 2 تونه شیر گرفت، اول سخن لنین میگوید، بعد در گپ درباره زواد شیر میرود، درباره گپ درباره مقدسات دولت میاد، بعد گپ درباره پخته میرود. یعنی اینقدر تبلیغ دولتداری با حد شدید و بزرگ همه سیستم اخبار و اطلاعات برای همین دولت، مقدس بودن دولت. ولی برادر این دولت 100 سال حکمران شکست خورد. عامل شکستش چی بود؟ اگر این مردم راضی بودن، اگر این مردم طرفدار، عامل شکستش پس همون نظام اداری بود که نظام با این مشکلی و همون نظام اداری همون دولت بود، نه اینکه مردم مثلا مردم میگن ما شوروی را میخواستیم پس چرا شکست خورد و توازی را بعضی میخوان. پس معلوم میشود که اینجا گناه مردم نیست. یعنی همه چیز در سر مردم بار کردن در کار است که ای وطن دوست بدارید، تمام دوست می‌دارید. من دیگر به همین خلاصه آمدم که باید با مردم بیشتر کار کرد و همه چیز برای مردم مهیا کرد. مردم دولت چه دوست می‌دارن. بعضی‌ها مثلا میگن هی دولت برادر، هیچ کس، بار دیگر میگم که در تاجیکستان چی مخالف است چی موافق است، شما نفری رو یا فردی رو نمیتونید گفته بگید که من این تاجیکستان رو دوست نمیدارم. تاجیکستان به معنای جغرافیا، به معنای زبان، به معنای سرحد، حتی میخوان بزرگتر از این باشه تاجیکستان. ولی این که یک کس میگه من نظام قبول ندارم، اون حقش است. اون میگه که من این بخش قبول ندارم، من به برقی را قبول ندارم، من مثلا باغچه بچم درست فعالیت نمیکنه قبول دارم، من نظام معارف قبول ندارم، این دیگه حقش است.
ولی هیچ کس ما میگیم که بعضا خائن های ملت و دولت ما نداریم. ما خائنی ملت و دولت نداریم که کسی از زبان تاجیکش بیزار باشه، کسی از هویت تاجیکش بیزار باشه، کسی از سرزمینی به نام تاجیکستان بیزار باشه. من کفالت میتونم به شما که ما نداریم میگن افراد. برای خواهش میکنم موضوع رو آمیخته نکنن. همین با رفاه مردم تامین بود، حق مردم رعایت شد، مردم خوشبخت شد، مردم سعادتمند شد، مردم با آیندهشون امید یعنی باوری کلان داشت، هیچ خطری هیچ دولتی رو تهدید نمیکنه، چون مردم منسجم هستند، وحدت دارن و در بر همدیگر هستند. اگر همین فضا با وجود اومد، تمام دولت دیگه خودش دولتی بزرگ میشه. موضوع دیگر، قشری از دیگر جامعه که امروز دارند با آهستگی یا اینکه با یک گویم سرعتی حتی تیز هم جای فضای ژورنالیستیکا رو میگیرند. بلاگینگ، بلاگران و به نزدیکی اسوسیاسیون بلاگران و وینران تاجیکستان یک جایزه سپاری داشت که معلوم کردن اونجا بلاگران در ساحه‌های معین شما را دعوت نکردن. برای چی ما رو دعوت کنن؟ چون که اونا بلاگر گفته هر نفری را به نظر میگیرند که در سامانه‌های اجتماعی فعالیت میکنند. یعنی که یک رسانه نه در سامانه‌های اجتماعی. باره نشد است که از طرف همین اسوسیاسیون شما را دعوت کرده باشند. نه، خب اولش که ما هیچ علاقه‌مندی نداریم و هیچ نیازی هم نداریم. گفتم کنیم کار فردی و کار شخصی است. ولی اینکه گویا که همه ما 10 سال اخیر حتی بعضی سمینارها و بعضی تشکیلات‌ها و بعضی سازمان‌ها همین ادعا را میکنن، میگن که این بلاگران رو باید میگیرن اینو میشود. ولی من یک چیز دیگر را مشاهده کردم در همین اخیران کاری که در مثلا بین فلسطین، بین غزه و اسرائیل شد، شما مشاهده کردید که خواه نخواه حرف اول رسانه میزند و یک بار دیگر نشان داد که این حرفا دروغ هستند. این بلاگران و بلاگران اینها استوار نیستند و روز اینها میرن، ولی خواه نخواه ژورنالیستیکا در یک شکلی منسجم میموند. ببینید حرف اول بی بی سی میزد، حرف اول آزادی میزد، حرف اول سی ان ان میزد، حرف اول الجزیره میزد و این شبکه‌های قدرتمند یا المیدان یا العربیه و دیگر ها. ببینید پس چی اثبات شد؟ این اثبات شد که خواه نخواه در جنگ اطلاعاتی از ما میگیم بلاگرای بسیار باشه، این باشه اون باشه، هیچی نمیشود. تو اگر یک تیم‌های قوی ژورنالیستی و در دوره یک اداره ژورنالیستی فعالیت نکنند، هیچ کشور نمیتونه در جنگ اطلاعاتی غالب شود. و حرف اول آخر در این جنگ رسانه‌ها میزدن و این نشان داد که دروغ میگن با جهان سوم که بلاگر میشه و بلاگینگ میشه. من به همین نتیجه اومدم که نه تا این حد نیست. اگر با جامعه امروزه تاجیکستان نظر کنید، اینا باید قبول کنید که سخن یک بلاگر، سخن یک نفری که در سامانه‌های اجتماعی ابونچی زیاد دارد، از سخن یک مطبوعات دوری دیده، از سخن یک رسانه دیده تیزتر رفته به مردم میرسد و تیزتر تاثیر هم میگذارد. چی سخن مثلا؟ نه چی سخن؟ ببینید اگر سخن این افراد بالای مردم تاثیر میداشت و مردم زود قبول میکردن، حالا دیگه فعالیت نداشتن. چون ما تجربه قبلش از دیگر ژورنالیست ها داریم که اگر نفری که ژورنالیست باشد، موضوع را درست بفهمد، هضم کرده بتواند، میتونه از طریق یک بلاگ هدفش به مردم برساند. ولی اون پرسماتورهایی که مثلا یک گپی حقارت، یک رقص و بازی، یک صحنه‌های بد اخلاقانه یا 4 نفری که هیوهوی میکنند یا یک برنامه‌های فرهنگی پس که شما فکر میکنید به افکار مردم تاثیر دارد، این خیلی نیست. ببینید مردم هنوزم به شبکه اول باور میکنند. شما اینو قبول دارید یا ندارید؟ مردم به رادیو آزادی باور میکنند. شما اینو قبول دارید یا ندارید؟ مردم به آزیا پلوس باور میکنند. شما اینو قبول دارید یا ندارید؟ اون یک لحظه اینه است، یک احساس است، ولی اون جدی گرفته نمیشود. درست است که واکنش از پرسماتور است، ولی جدی قبول کرده نمیشود. و فکر شما اینجا یعنی که عیب در خود همین مردم است که زود سخن این بلاگرها را یعنی که چند وقتینه هم باشد قبول میکنند، یا اینکه باید بلاگران دیگه اصلاح شوند، یک چیز خوب برای مردم پیش بیاد؟ این تمام میشود. همین روند شما باور کنید، همین روندی چیزهای پست آهسته آهسته. من یک جای کتابم خوانده بودم، از ذهنم نیست که چگونه میشود همین جهان پست مدرن و این میرود از بین. همین آهسته آهسته این چیزهای پست از بین خودش الان نشان داد. همین چند 3-4 سال اخیر که تمام شده استودن، یعنی از بین رفته استودن و آدمای جدی‌تر پیدا میشوند.
вале бори дигар мегӯям ки як гурӯҳи мунсаҷим, як кори мунсаҷим, як кори ҷиддӣ метавонад афкори мардума тағйир бидад ва дар ин пазириши масалан блогҳое ки пастсифат ҳастанд ё афкори мардум на инаш гуногоре на инаш ҳамин низоми ҳокиме ки масалан шароити дуруста ба вуҷуд оварда натавонад баъд шабакаҳо дигар пури масалан вай мешаванд фахш мешаванд. бо як чиз дигар ман дар ин ҷо мехоҳам ишора кунам. куҷои ман як навор ба ман нишон доданд ки як гурӯҳ аз ин одамои ба қавле каме фарҳангиву каме масалан донишманд мешинанду мегӯянд ки мо барномаҳои хуб надорем, мо суханҳои хуб надорем, шабакаҳои моро ҳама бад шудааст фалон бисмадан. як навъи мунофиқӣ дар ҳамин ҷо эҳсос мешавад. чаро як навъи мунофиқӣ эҳсос мешавад? ба хотири ин ки ин ҳам чизои пастсифата мебинанд, тамошо мекунанд, ба саҳифаҳошон мекашанд, ба дигарон мефиристанд, гуфтугӯ мекунанд. вале чаро масалан бештари ҳамаон зиёиҳо хуб барои шахси ман намегӯм, фақат барои барномаи худам намегӯм. Масалан як барномаеро ба номи китобхон намебинанд ва ҷои ҳам исми намегиранд. Намегиранд дар саҳифаҳои худашон намекашанд ва намегӯянд ки мардуман ин роли ки ин барномаро тамошо кунед. Мана китобхон ҳаст, маркази хират ҳаст, бачаҳо фаъолият доранд, барномаи хуб мекунанд. Мана масалан Парвиз ҳаст, Рустам Риёев ҳаст ва чандин афроде ки воқеан мисли як шабака, мисли як журналист фаъолият мекунанд. Ино аллакай ба 10-15 нафар мерасанд. имрӯзҳо ҷаҳони муосир рӯ ба технология оварда истодааст ва андешаҳое ки рӯзе ин газета китобҳои коғазӣ аз байн меравад, дар ин бора шумо чӣ назар доред? ҳоли ҳозир хеле машҳур аст, яъне хеле танг кардааст ҷои китобҳои коғазиро ё ҷои газетаҳои ҳамон коғазиро шакли электронӣ мардум зиёд истифода мекунад, ҳеҷ ҷои бадӣ надорад. вале ҷаҳон бубинед ба як самт рафта истодааст. ин андеша дуруст аст, шояд ки ин ҷоро мегирад, вале аҳамият додед ки мардум аллакай мехоҳанд бо ба ҳамон чизи табиӣ бештар баргарданд. боло як кӯҳ мераванд, хона месозанд, заҳмат мекашанд, бинед истироҳат мехоҳанд дар кӯҳ бошанд, дар беша бошанд. хоҳ нохоҳ дили одамам мегирад ва то вақте ки инсоният ҳаст, ба чизҳои табиӣ алоқа дорад, дар як маҳдуда ҳам бошад, он китоби коғазӣ мебарад, он газети коғазӣ мебарад. ва бисёриҳо гумон мекунанд иддаои мо дар барнома аст ки ҳама китоби коғазихон не, ҳар шакле ки мехонанд бихонанд. ман ҳам тарафдори инаш ҳастам, ҳам тарафдори инаш. ҳамин тоҷик ҳатто гӯш кунад, ман розӣ ҳастам. агар хуш натад аз электронӣ, ҳатто дар ҳам мошинаш аз тариқи китобҳои савтӣ гӯш кунад, мо розӣ ҳастем. бигзор, ҳамин китоб электронӣ мехонад, коғазӣ мехонад, гӯш мекунад, филмаша мебинад, ҳатман хонда шавад. мавзӯи дигар ва мавзӯи охирон, мавзӯи худшиносии миллӣ ки гавҳари асосии ҳамин барномаҳои шумо ҳам ки дигар ҳамина дар бар мегирад. худшиносии миллӣ яъне чӣ? яъне имрӯзҳо дар телевизионҳо, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳама аз худшиносии миллӣ мегӯянд. шумо дар ин бора чӣ назар доред? ҳама аз худшиносии миллӣ мегӯянд, вале вақте шумо аз Сталин ё Ленин интиқод мекунед, ҳама шуморо бад мегӯянд. худшиносии миллӣ аз нигоҳи ман ин аст ки як инсон дар ҷуғрофие ки зиндагӣ мекунад, бо забоне ки суҳбат мекунад, ба миллате ки мансубият дорад ё ба гурӯҳе аз этникаму этнос мегӯянд фарҳанги алоқаманд аст, худша бишиносад ки он кӣ аст, гузаштагонаш кӣ буд, бо забони модари худаш дуруст ҳарф зада битавонад, на мисли мо ки иша ба иш ҳамроҳ мекунем ё қотӣ мекунем, дуруст ҳарф зада бидонад ва аз ҳама муҳим ҳамин тафаккури истеъморзадагиро аз фикраш дур кунад. ин ки моро Русия соҳиби давлат кард, ин ки моро юнониҳо фарҳанг оварданд. хуб як замоне мешавад боло як миллат ҳамла сурат мегирад, як муддат мегузарад, боз ба худ меоянд, вале ҳеҷ вақт мо бояд аз ҳеҷ истилогаре ё ҳуҷумкунандае таъриф накунем ва нагӯем ки ин қудрат аст, ин не. ҳар яки мо тоҷикистониё ё ки шаҳрванд бояд худмона қудрат эҳсос кунем, фарҳанги худмона боло бидонем, забони худмона боло бидонем. бубинед кор ҳатто ба ҷое мерасад ки онҳое ки иддаои тоҷикият доранд, иддаои фарҳанги тоҷикӣ доранд ё ки истиқлолият мегӯянд, дар навбати дигар меоянд аз шӯравӣ таъриф мекунанд. охир агар шумо истиқлолиятро ин қадар дӯст медоред, чаро мехоҳед ки ба шӯравӣ баргардед? ё ки инсоне ҳастанд худашонро тоҷик меҳисобанд, вале ба забони русӣ афзалият метиҳанд ё ба забони инглисӣ афзалият метиҳанд ва кӯшиш мекунанд ки дар хонаводаашон, дар ҷои корашон бо русӣ гап зананд, бо русӣ суҳбат. ҳатто
инсонҳое ҳастанд ки дар хонаводаи нависанда бузург шуданд, дар хонавадаи шоир бузург шуданд, дар хонавадаи зиёӣ бузург шуданд, пост менависанд бо забони русӣ, суҳбат мекунанд бо забони русӣ, андеша доранд андешаи русӣ. ин хел на худашон хушбахт мешаванд ва агар ҷомеа ин гуна афрод зиёд шаванд, на он ҷомеа хушбахт мешаванд. Ва ҳатто ман аз бисёре аз нафарони гӯем ки соҳибилму соҳибандешаам шинидам ки мегӯянд забони тоҷикӣ то ҳамин фурудгоҳ лозим мешавад, дигар тамом. Бигзор то фурудгоҳ бошад, вале бошад. бигзор мо гузаштагон мо беҳуда нагуфтанд ки ҳар касе ки ба забони худ сухандон гардад, донистани 100 забон осон гардад. шумо бибинед, як инсон вақте бо фарҳанги худаш, бо забони худаш, бо дини худаш мусаллат аст, комил аст, ӯ пухта аст. Вале онҳое ки нимкора, ним аз ин, ҳувияташон аз даст меравад. Инҳо одамони шикастхӯрдае ҳастанд. Инҳо одамоне ҳастанд ки воқеан худашон нафаҳмиданд ки манқурд шуданд. мо бори дигар мегӯем ки мо ҳамеша худкамбин ҳастем. Ба тоҷикӣ намешавад, бо забони тоҷикӣ намешавад, бо ҳарфи тоҷикӣ намешавад, мешавад. Ҳеҷ кас ин як гапи ғалат аст ки бо тоҷикӣ намешавад, тоҷикӣ фалон аст, ин аст. онҳое ки ин гапа мегӯянд, анамуно худшиноси миллӣ надоранд, анамуно ҳувияти миллӣ надоранд. масалан бубинед шумо ҳамин кӯчаҳои марказӣ пур аз шиори русӣ шудааст. вақте ки мо аз русгароӣ ё масалан забони русӣ ё ҳукумати шӯравӣ ё он ҷабре ки болои мо омад суҳбат мекунем, бисёриҳо моро гумон мекунанд ки мо алайҳи миллати рус бошем. Не, мо алайҳи ҳеҷ миллат нестем. мо зидди ҳеҷ миллате баромад мекунем. мо танҳо миллати худро дӯст медорем ва ҳар ҷабре ки болои миллат омадааст мо мегем. хоҳ уна чингиз кардааст, хоҳ уна араб кардааст, хоҳ уна темур кардааст, хоҳ уна рус кардааст, мо ина мегем. бисёриҳо аз ҳамин хафа мешаванд ки шумо фақат ҳамин русоро, чун ҳолиро мебинем. мо дар имрӯз зиндагӣ дорем ва он таъсири истеъморзадагиро мо эҳсос мекунем. худшиносии миллӣ кай пайдо мешавад? худшиносии миллӣ ҳамон вақт дар миллати мо пайдо мешавад ва мо як миллати бузургу қавию воҳид мешавем ки мо аз ҳамин тафаккури истеъморзадагӣ аввалан донишмандони мо, нависандаҳои мо, уламои мо бибироянд ва биёянд мардума масалан бо андешаҳои солиму миллӣ парвариш битанд. ин хел намешавад ки як зиёии мо, як фарҳангии мо, як донишманди мо дар ҳамон андешаҳои русиву коммунистиву ҳамон истеъморзадагӣ худаш мондасту баъд биё масалан ба мо аз худшиносӣ даст битад. яке аз мушкилиҳое ки рӯбарӯ мешавад ин миллат, яъне ки аз худшиносӣ бохабар намешавад, ин ҳамин хат бошад. чунки мо хати кириллӣ дорем. дар хати кириллӣ адабиёти зиёд нест. гӯем ки дар хати кириллӣ фақат адабиётҳо бо забони русӣ аст. агар ба адабиёти форсӣ нигоҳ кунем ки хати форсӣ аст, қишри зиёди ҷомеа хонда наметавонад хати форсиро. бубинед, дар барномаҳои аввал вақте ки мо як-ду бор забони форсӣ гуфтем, мо аҷиб миллатем. дар баъзе маврид ман ҳама миллата дар назар надорам, баъзе аз ҳамин одамону донишмандон як вақт номи эрона гирифтан қариб ки ҷиноят буд. яъне метавон чаро шумо ин қадар эрон мегӯед. як вақт вақте шумо забони форсӣ гуфтем, як-ду барномаи аввал, ҳама моро эрод гирифтан. баъзе зан заданд, кор надоред дигар, ин хел аст, он хел аст. вақте ки роҳбари давлат омад гуфт забони форсӣ, ҳама гаштан гуфтан забони форсӣ. ва касе ам дига ёд накард ки охо ин бачаҳоро мо пеш интиқод мекардем ба хотири забона форсӣ гуфтаншон, ба хотири эрон гуфтаншон. анам як миллат вақте ки устувор нест, як гурӯҳ вақте ки дар андешаш устувор нест, бо камтарин тағйиротҳо аз афкоршон даст мекашиданд, тағйир мекунанд. як гурӯҳ буданд ки вақте ҳамун замоне ки шумо мегуфтед, мо аслан эрони таърихиро дар назар дорем, як эрон, як минтақаи бузургро дар назар дорем, фарҳангиро, хуросонро дар назар дорем. вақте мегуфтем хуросон аст инҷо, масалан ё ки инҷо хуросони бузург аст, шумо кор надоред. як кас биёяд роҳбарш бигӯяд ки хуросон ҳамон одамое ки шуморо ба пан-исломизму, пан-туркисту фалон муттаҳам мекарданд, худшон мегарданд. ана кози бигарди ҳамонро бигӯя бародаро, ту як моҳ пеш форсиро ҳам баъд медидӣ, калимаи хати форсиро ҳам баъд медидӣ, хати имрӯз чӣ ки тағйир кардӣ. вақте ки устувор нестем, мо ин оқибати хуб надорад. яъне мо агар дар ҳар кор устувор набошем, як бор мегзарад, ду бор мегзарад, се бор мегзарад, ин карат бад мешавад фоҷиа. яъне як миллат дар ҳар андешае ки хубе ки дорад бояд устувор бошад. на ин ки масалан роҳбари ман имрӯз омад, ма ба хотири як роҳбар ки муваққатӣ аст биё мавқеъма тағйир битем, андешама тағйир. бисёре аз нависандаҳои мо, мутаассифона шоирони мо, ҳатто сиёсатшиносону сиёсатмадори мо, онҳое ки дар минбар ҳарф мезананд, чаро шикаст мехӯранд. инҳо одамони замон, одамони вақтанд. имрӯз ин омад дар хизмати ин, пага ин рафт дар хизмати фалон, фалон баъд дар хизмати фалон. вале онҳое боқӣ мемонанд, онҳое сарвароз мешаванд ки дар хизмати миллатшонанд, бо миллатшонанд, новобаста ки кӣ меояд болои онҳо, новобаста ки шароит бо чӣ вазъият тағйир мекунад. дуруст аст, бенон мемонед,
به جای کار میمونید، شما را در اول دشمن حساب میکنند، در کارخانه راهتون نمیتین، همیشه با شما از نگاه دشمنی نگاه میکنند. ولی تاریخ قضاوت شدید است. ما فراموش نکنیم. بعضی میگن که خیلی تاریخ درباره مثلا نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور عینی صدها نفر دیگه بود، اونا نیستم که 4-5 کس نامشون نه. حال تاریخ امروزه نامای همون هم گفته برآمده است، کی در کجا خیانت کرد، کی چی گفت. با ما در زمان زندگی داریم که همه چی ثبت میشود. یعنی نوار قطعی هر اندیشه شما، هر فکر شما ثبت میشود. اون نسل بعدی شما را قضاوت میکنه و شدیدا قضاوت میکنه. بسیارا فکر میکنن که زندگی همین روز است، زندگی همین لحظه است. این خیلی نیست. زندگی امروز هم نیست، زندگی این لحظه هم نیست. اگر شما فقط برای خودتان، برای شکمتان، برای منافعتان موقتی میده کاری را میکنید میروید. ولی اگر ایدای ملت سازی دارید، دولت سازی دارید و نام نیک میخواهید، من خواهش میکنم در موقعتان استوار بایستید. نه اینکه امروز یک گپ بگید فردا یک گپ دیگر را بگید. آنهایی که امروز زبان فارسی میگویند و خراسانی بزرگ میگن، ایران میگن، همین چند ماه پیش حذر میکردن از این کلمه ها. این خیلی نباشید فکر میکنن که این تمام شد رفت، کسی اونها رو نمیشناخت. بسیارا فکر میکنن اونقدر زرنگن، اونقدر دانوان، اونقدر کتاب خوندن، اونقدر خوبن که این کائنات چیزا نمیفهمد، این مردم چیزا نمیبیند، این مردم درک نمیکنن. هر عمل نکته به نکته ثبت میشود و اگر امروز هم نشد، امروز مثلا تلاطم باشد و هر کس شما خودت فریب میکنید میگیرید، ولی یک روز یک آدم پیدا میشه که میشیند هر جمله شما را تحلیل میکنه، هر فکر شما را تحلیل میکنه. در چی باید کرد؟ چی باید کرد تا سر کرده از یک زیایی عالم تا همون یک نفری که در دهات به دهقانی مشغول است به خودشناسی ملی برسد و در فکری یک سهمی گذاشتن برای این ملت باشد؟ یگانه چیزی که من در ذهنم حاضر می آید، این البته این موضوع کلان است، با آدمایی که تخصص دارن در این موضوع گپ زنن، همین فکر میکنم که اگر تاجیک در همین مرکز، ما میگیم دوشنبه، در همین خیابان رودکی قدرت شد، مثلا اگر شما قهوه خانه در اومدید که سردی تاجیکی است، ما نداریم، ما یگان قهوه تاجیکی در ما، اما شما میبینید که ما داریم در قهوه خانه میگردم، چون حتی جای کارم هم اونجا است، مهمون اونجا قبول میکنیم، صحبت اونجا قبول میکنیم. چند قهوه خانه‌ای داریم نه نامشون تاجیکی است، نه طعام روی خط طعامشون تاجیکی است، نه اونهایی که کار میکنن با تاجیکی گپ میزنن، نه موسیقیشون تاجیکی است. یعنی مرکز یک شهر. حتی آویزه‌هایی که شما میبینید اکثرش با زبان روسی و با زبان انگلیسی و دیگر تمام. اگر همین تاجیک در مرکز تاجیکیتش حفظ نشد، سرش بلند نشد، قدرتمند نشد، شما در هیچ جای دنیا دیگر درباره آبرو، نفوذ و قدرت تاجیک نگردید. شما پیش از آنه که برای پنشیر گریه میکنید، پیش از آنه که برای سمرقند و بخارا دلتون میسوزد، باید تاجیک رو در مرکز قدرتمند کرد، به تاجیک در مرکز امکانیت داد، به تاجیکی وارسته و زیبا و آزاده در مرکز، یعنی قلب شهر با وجود آورد که از این جا همین فواره زند مثل یک قلب خون به تمام جا پهن میشه میرود. امروز تاجیک در مرکز خودش بعضا وقت درست با زبان خودش صحبت کردن نمیتونه، چایخانه تاجیکی ندارد، همون شعارهای تاجیکی ندارد، هدفهای تاجیکی ندارد، هیچ چیز تاجیکی ندارد. میخواد تاجیکیت برای در پنشیر سراغ کند، میخواد تاجیک در کانادا قدرتمند کند و میخواد تاجیک در مثلا چی قدرتمند کند، سمرقند و بخارا. نه، امروز اگر تاجیکستان دولت ما و شماست، یک دولت داریم، اینو حفظ کنیم و در همین مرکز باید به تاجیکیتمون بیشتر اهمیت بدیم و این میتواند تاجیکیت چی کند؟ پهن کند. یک موضوع دیگر همین است که ما پشتی برنامه‌های ملی، پشتی بچه‌های ملی، پشتی هدف‌های ملی بیستیم. پرسماتورون رو نگاه نکنید، صحیفه اونا بیننده کم زیاد نگاه نکنید. اگر شما قلبتون میسوزد، شما تاجر هستید، شما صاحب کار هستید، شما به خاطر نبیره هاتون، به خاطر فرزندتون بیاید در پشت این بچه‌های ملی بیستید. این برنامه‌های مثل کتابخوان و دیگر اینا پول نمیارن، اینا بای نمیکنن، اینا مثلا تجارت نیستن. شما بیایید همون گونه که مثلا عبدالقادر محیدینوف عینی را کمک کرد که نمونه ادبیات تاجیک بنویسد، همونا که دیگراش را کمک کردن که مثلا به یک جای برسن، ما باید پشت همین گونه برنامه‌ها را، پشت همین گونه بچه‌ها را خالی نمونیم. یک، مسئولیتمون باید اینا احساس کنیم. دو، باید خطرهایی که در آینده میشد برای زبانمون، برای فرهنگمون، برای هویتمون اینا احساس کنیم. و سه، ما اگر که نکردیم روز پشیمون میشیم. تا به امروز یک گروه
тоҷиракони хурд як бачакое ки як корхоначако доранд 3 нафар омадан ки масалан ака чӣ кор кунем як коре бикунем вале ҳеҷ тоҷире ки масалан мегӯяд ки ман миём ин барнома чизе лозим аст мекунам ҳеҷ чизе мунтазир нестам фақат ба хотири ҳувият ба хотири забонмон ба хотири фарҳангмон ба хотири миллатмон ба хотири динмон ҳамеро бояд пеш барем ва ина як барномаи миллӣ кунем ҳозир ҳеҷ касе ин гапа нагуфтааст. бори дигар мегӯям ман дар охир бисёр мехоҳам таъкид кунам ки агар мо ин хел андеша мекунем ки ҳамин бачаи худма тарбия кунам хонаводаи худма тарбия кунам ба дигаро кордор набошам хато мекунем. чаро? чун бачаи та ҳамин ҷомеада зиндагӣ мекунад таъсираш мекунад ҳамин ҷомеа таъсираш ҳам мекунад. дар охир ба ҳамин як воқеаи аз шаҳри Душанбе бигем хулоса кунем. ҳамин соли ки гузашта буд як яхбандӣ шуд. баъди яхбандӣ як дӯстамон нақл кард ки дар як ҳамин бинои баланд ошиёна як турба кафиду таги ҳамон пури об шуд. як қубури ҳамон об кафид пури об шуд. гуфт 20 рӯз масалан дар ҳамонҷо хонаҳое буданд ки то $100,000 мегӯяд $200,000 таъмир доштанд. ҳеҷ касам аҳамият намедод. ҳама ба пеш мегзаранд одамои зиёӣ гастукдор бу мехезад мега касе аҳамият намедиҳад на муроҷиат мекунанд ки як шаҳрдорӣ бояд на худашон даст ба даст мешаванд. ин бача ба ман дарси аҷиб дод. гуфт ки акай далер фикр кардам як лаҳза ки ҳамин одаме ки дар ҳамин хонаи $100,000 зиндагӣ мекунад ақлаш намегирад ки агар ин зербино фурӯ равад ин ба хонаи ҳамин бузургш фурӯ меравад ин хонаш ба худ яксон мешавад. мегӯяд чанд каса фаҳмонем баъд фаҳмид ки охи дар ҳақиқат ман ки хонам $300,000 боша вале ба бинои зери ин кор надоштам мо дар боли ҳамин бино зиндагӣ мекунем. давлатдориам ҳамин аст ки агар масалан ман як хонаи зебо барои худам месозуму медуздуму даст ба фасод мезанам баъд дигароро ба инобат намегирам намефаҳмам ки як рӯз ин меояд ба сарим. ман чӣ хел дар як ҷомеае ки дар фикри ободиу нестам бачаое ки тарбияи онҳоро ба зиммаи худмам масъул намеҳисобам фақат ба худу хонаводаи худам машғул мешавам ақлм намегирад ки 1 сол пас аз 10 сол пас аз 50 сол бигзарад як рӯз ин фоҷиа ба самти ман меояд. агар ман мехоҳам ки бачаи ман хуб бошаву хуб тарбия гираву ман дар як ҷомеаи солим зиндагӣ кунам виҷдонам ором бошад бояд масъулияти ҳамаи ҷомеаро ҳама эҳсос кунад. ҳама масъулияти як кӯчара як манзила як роҳраво як хиёбон ҳама бояд эҳсоси масъулият дошта бошад. чӣ тавре ки шумо гуфтед ҳамаи ин наворҳо сабт мешавад моли таърих мешавад дигар баъди шояд 20 сол 30 сол ҳатто 100 солам ин барномаҳоро бибинанд ва як аз хусусиятҳои барномаи мо ҳамин аст ки дар охири барнома меҳмони барнома бояд сухане барои оянда дошта бошад ва шумо камера ва сухане барои насли оянда. ман ягона чизе ки агар ин суханам дар як ҷо сабт шавад дар як ҷо монда шавад ман ба насли оянда ҳамина гуфтаниам ки мо гуфтам ман худамро дар назар дорам аз ҳамун наслҳое будем ки дар дарсархоне нон хӯрдем аз дарсархоне нон хӯрдем ки нонаш ҳалол буд ва дарсархони мардҳо буд. яъне агар шумо ҳам рӯзе омадед ва ҳис кардед шумо фикр накунед ки ҳамнаслони шумо ҳамаш тарсу буданд ҳамаш чопулус буданд ҳамаш бетараф буданд ва ҳамаш бо сиёсатҳои давр мерақсиданд. ин гуна набуд. агар мехоҳед ба насли мо баҳо бидед бибинед ва бидонед ва таҳлил кунед ки дар насли мо бачаҳое буданд ки бо вуҷуди қурбониҳо бо вуҷуди баъзан носозгории рӯзгор бо вуҷуди камбағалию камбизоатӣ дар фикри шумо буданд дар фикри ояндаи шумо буданд дар фикри ояндаи ин кишвар буданд дар фикри ояндаи ин мамлакат буданд ва насли моро як насли бечораву хору залилу ҳақир нашуморед. ва агар ки мо то ҷое натавонистем мутаассифона то ҷое натавонистем масъулияти худмонро дуруст анҷом бидем ман фикр мекунам ки шумо бояд моро дарк кунед ки мо дар чӣ шароите қарор метем. агар ба таври аҳсан натавонистем аз ҳамун наслҳои шумо узр мепурсем ва шумо ҳамеша бо мардо бошед дар бари мардҳо бошед ва ҳамун гуна гуфтам пушти ҳеҷ гуна барномаҳои миллиро бачаҳои миллиро холӣ нагузоред ва ҳамеша як чизро фаромӯш накунед хизмати холисона дидгоҳи холисона ва андешаи солиму созанда барои миллат агарчанде дар аввал хеле мушкил аст хеле зери фишор аст вале лаззат дорад ҷовидона аст ва мондагор аст ва ҳамеша ҳамин байти мавлоноро фаромӯш накунед ки мегӯяд то магӯ ҳама ба ҷанг асту зи солҳи ман чӣ ояд то магӯ ҳама ба ҷанг асту зи солҳи ман чӣ ояд ту яке наи ҳазорӣ ту чароғи худ барафрӯз
вақте барои ҳамаи насли оянда сарбаландӣ, пирӯзӣ, комгорӣ ва як ворастагию сарбаландиро тамона дорам ки хушбахт бошанд. Ташаккури зиёд Алиҷон ва ташаккури зиёд ба шумо бинандагони азиз ки вақти худро барои тамошои ин барнома сарф кардед ва худатонро кам набинед, кӯшиш кунед то ҳатто бо гирифтани як санге аз роҳ як саҳме барои миллат гузошта бошед, то ин ки дигар насли оянда шуморо сахт қазоат накунанд.